bita maka de nabita aina anta min salatil malaika tega ko monro ri sempajanna malaikai wa tasbihil khalaiki nan niata sebena sininna ri pancaji betuanna dek gamu amala ke ngero tasbena sininna ri pancaji dek gamu amala ke ngero sempajanna sininna malaikai wabi hayur zakun nasabak barakatna na yaro tasbena nari wirengi mana dalle yaro ri pancaji masih lengi lapos sahabat nama kutana makeda wa ma tasbihul khalaiki tegaena ro tasbena sini nari pancaji faqala tappa makeda nabita subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Jadi telu lapa subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah wa bihamdi kasiratu makuling baina tulu'il fajri ila antusalliyas subha ripal lawangenna mompokna pak jarenge gangka mas sempaja subuhmu aga betuana nelorengi nabita mamalakeng yaro kupuraki mas sempaja sunnah yolona subuhe sambil itajat-tajak kamu ibaca-baca nih yaro. Salah satu di antaranya subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah we kasiratu makuling maka de nabita nareko muamalakeng yaro ta'tika dunya sagiratan ragimatan majepunam polei kotutumatu lino betuana ya tu dalle murilino engke tumatu nabereko fongallahu subhanahu wa ta'ala iya nahe salah se di amala napa guruan nabita disebut sebagai tasbihul khalaik tasbena sinin nari pancaji subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah iya narodenre fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu engkani tasbena engkatoni tahmedena engkatoni istighfarna subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah iya he pallawanganna pak jarangnya sipa sempaja subuhe pallawanganna sempaja sunnah na subuhe sipa sempaja subuhe ibaca we kasiratu makuling tapi ya ratulina pak kuling-kulingnya nabita kapan saja di mana saja subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Terakhir innahu kana tawwaba fangallahu ta'ala puan maraja at-tarima toba. Sekarang pertanyaan agar riasat toba maka de topan ritata at-taubatu hiya ruju' naya riasenge toba yang naritun rewe yang disebut dengan taubat adalah kembali. Pertanyaan aga betuana magiro toba riasengin rewe magiron rewe riasat toba maka de penjelasan atau pandritata kupugau ki dosa berarti mabela ki poleri pamasena puange oleh karenanya kupugau ki dosa pede mabela ki turi pamasena puange upanna toba ki berarti rewe ki ripamasena puange. Jadi pakulingi maka de topan ditata iyana tu sabakna bahasa Arabna tobae at-taubah betuana ya rotobae ar-ruju'u ilallah rewa kiri puange nasabak kupugoki dosa ye bara itu kumabela kiri fongallahu ta'ala oleh karenanya kutobaki rewa kiri puange sehingga nareko engka tahu pugau dosa mabela ipole ripuange nan nia fongallahu ta'ala napa belewi tanna pole ripamasena tapi nareko engka atama dosa nalurut toba berarti rewa iri fongala ta'ala napa rewa toi pamasena riatanna ya narosabak nariasengi innahu kana tawwaba nama jepunna fongallahu ta'ala puan maraja at-tarima toba. Saya kira Mama Deni ya rosempa irampe rilalenna